ngasi maruba pauta Ningol Sakobuna Lapida Manipur Governor, Chief Minister, Hanigi Chief Minister, Speaker Amadi, Minister Singna Miyam the Yaifa Pauzil Pirakli. Ningol Sakobi Kudol Oinan, Chief Minister of Tombam Biriana Kunaya Sige Swatan and Ladipa, Lukrabi Singi Anogo Scheme, CMG Lying Cell Lautokre. Fishery Department of Fish Fair Come Fish Crop Competition Palace Compound Labor after Kanzebung the Pangtokre. Amasung Diwali Kumaida Bambula Ka Hena Thapana Miya Bigi Punsida Mang Nova Masakama Ohele Haina Manipur Pollution Control Board Ki Chairman L Radhakishon Haikre. Kurumzari Miyang Tabirba Mayampuna Makpu, Taramna Oksari, Housing Asigi Maruba Pausing, Sandokna Pizari. Ningol Sakobuna Lapada, Manipurgi Governor, Chief Minister N. Biren, Speaker Y. Kemsan, Hanigi Chief Minister Okam Ibobi Amadi, Atay Minister MLS Singna, Manipur Miyam da Yapa Pauzil Pirakli. Governor Ki Pauzil da Maitay Purup Kaktana Pangtolama Kumai Asi, Stedasi the Ladyba, Atay Purup Sing Su Saruk Yaduna, Stedasigi Amato Eva Apunbegi Saktum the Hiena, Mayak Senghale. Mamangay de Gisa Nalakliba Kumay Asina Hiena, Kumang South Sinba, Wata Padaba, Punanung Sisana Himinaba or Sino Heidi. Chief Minister N. Birena, Lamdamasi the Kundaminariba, Punamakna, Ningol Saku Bigi Taramasi, Mapung Fanduna Aikoi Amatu Oibigi, Saktam Udmin Narasi, Ningol Sako Ba Numit Asidagi Hauna, Ningol Oibisinga Nunga Yaifaba or Sino Heidi. Manipur ki miyam na matam sang na wana ngai raga laklaba adugumba festival asi masina lakpasida singamadi tamgi marakta lairamba khenaba tampaki marakta masil gi marakta lairamba nungaina daba loinana thohningdaba natural calamities mahausa gi kusiam dagi tholakiba wana Mishimina, Punamaklodo, Hariban Minasila Polo in a loina Pataba Punamuk Krakanda. Afaba Santi Labor Patabagatna talked about the Gumba, Statama, Oina, Ingtipna, Hingmin never or sea, Haidana Miamda, the Mishina Lapolo in the Yapapogel Puziri, Algolina, Ningolovi, Kudingmak, Numit Asidagi, Mamita Pirang, Tadaba, Mapunsi, Supada. Nokna Kena Lienba Hibado, Pibiram Naba, a solium from the Su, Nigeri. Amaronda Hanigi Chief Minister Okam Ibobina, Ningol Sakobona Lapada, Miyamda, Yaipa Pauzel Pirakli, Numit Asuna Lapada, Manipur Ing Tapa, Santi Leba, Nunga Yaipaba Lamdam Ama Orisano, Nupi Angang the Sataba Miut Minay, Lamdam Ashidagi, Mang Kiba Orisano Heidi. Mupagi by Amna Nungsinaba. Yamna emotional oiba yamna nungsinaba sigumba ningon chakobuna lakpasida Manipur da leiba praja section khudingmakta aigi side tagi appeal tawjari ise ichan sing imai ben sing nupi angangda chathaba crime se sum henkalakko dawna ubase masidi ningon chakobugi mabung apagi nungsinaba se masigi ona tainabada haibatare ekoi khudingmakna Masi Tawiganu Haidana Koigi Manipur the state Sidagi Masi Amona crime si Hengalapudi Layana Masi Lehendana Bakoi Mayam Honamina si Haidana Masiki message Masu Pigeon Imbri Ningol Sakobugi Nungaraba Kumai Manguinana, Chief Minister Long Tombam Birena, Swatana Ladyba Kunaya Sigi, Lokrabi Singi Anova Scheme, CM Gelayang Cell Nasinimidang Lautokre. Anova scheme Masigi Makada, Lukabi Singna Sahigi, Analaying the Maglopal Singtara Manga Fabugi, Senpang Pangbugi Kudong Saba Pigadori. MOBC Department Ki Makada Pigadava Skimasi, Minority, OBC Amasung Sadul Kaski, Lukabi Kudimagna Pangani, Skimasi Lautok Laduna, Chief Minister Nongtombam Biriana, Anova Government Asi, Ladaba, Laidaba Matung, Ahanbu and a Pangtokadoriba, Ningo Sakoba Asigamari Renana. Istera Sigi Nung Siraba Ise Isal Amasung Ima Singi Asam Kudol Ama Tamzabani Minority under backward classes Amasung Scheduled Caste Lukabi Singi Damakta Su Health Insurance Scheme Ama Pinana Ba Government Honori
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की पीफम थोप सेंफम गवर्नमेंट थीगनी स्कीम की पांडमदी लोखरा ओहरबी इसल इसे इमा सिंगना अवा अना तारक मतेंग पांगनबनी चीफ मिनिस्टर मखा ताना सिंह डिस्ट्रिक्ट की सागलिबा नुपी सिंह कैथल सिंह लिसिंग तरह निपान के सही हौब निमित्ता सिंह इमा इसल इसे सिंह खुदोल ओइना संगारगनी हाइखी स्पीकर वाई खेमसा नसो निंगोल चाकोबना लापदा याफा पाउजेल पिरकले कुमई असना लापदा लमदम असिदा साखोटपा नुंगाइबा शांति लेबा लमदम अमा ओरसनु हाइरे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर टीएस बिस्वाजन नसो मणिपुर मिया मरु ओइना निंगोल सिंगदा स्टेट असिगे ख्वाइदगी सावरबा कुमई अमा ओरिबा निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले माबुंग मौपा मसल मसल सिंह नुंसीमरी कुमई असिन स्टेट असिदा लेरिबा फुरुक खुदिमकी मरक्ता असियतपा मरी पुरक्पा ओरसनु हाइरे माहुत मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार नसु मणिपुर मिया मरु ओइना नुपी ओइबि सिंगदा निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले फेस्टिवल असिना लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा फुरुप सिंह मरक्ता नुंसी सानबगी मरी हेना सेसिनबा ओरसनु हाइरे निंगोल चाकोबना लापदा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्यामना याफा पाउजेल पिरकले कुमई असिना लापदा नुंगा याफबा शांति लेबा नुपी अंगांगी मायोक्ता मियोप मिनै चथदबा लमदम अमा ओरसनु हाइरे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किबगेनसु मणिपुर की निंगोल सिंगदा निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले फेस्टिवल असिना तंगदु लेताबा पुनः नुंसी सानने हिंगमिनबा वाता पादबा साखोटपा लमदम अमा पुरक्पो ओरसनु हाइरे एमपी के बाबानंदनसु निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले फेस्टिवल असिना तंगदु लेताबा अपुनबा मणिपुर अमा ओइनबा होनमिनरसि हाइरे कुंभी केंद्र की एमएलए एस बीरनसु मणिपुर मिया मरु ओइना निंगोल ओइबि सिंगदा याफा पाउजेल पिरकले मणिपुर की हजिक लेरिबा फिवम मसिदा सिंगतम साना सिनाना लेमिनरिबा अखोय खुदा मिनरिबा मणिपुर को सेमिनरिबा अखोय खुदिमखिंग से साना सिनाना इंग तपना नुंगाई आइफबा लेबा अमा कोयसनु हाइतना ngasiगी handaki lakadoriba ningon chakoboasina afaba pora sanu haitana ya ayanga ya SSPC निंगोल चाकोबना लापदा मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन मैसनाम प्रियो मलाना याफा पाउजेल पिरकले कुमई असे लापग इरोइनना मणिपुरदा हाना सुनबा कया थादोक्तुना साखोटपगी लंबिदे हेना कुमांग साउसिनबा नुंसी सानने हिंगमिनबा नुंगा याफबा लमदम अमा पुरक्पो ओरसनु हाइरे मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एल तिलोतमानसु निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले निंगोल चाकोबगी थरम ngасidi सिंगी तोंगान तोंगानबा निंगोल सिंगसु तमगी मबुंग मपा सिंगना चाक कौदुना सिंगमी तमी अनिगी मरी ससिल हनबत नतना स्टेट असिगी मियामगी थबक्ता अमदी अपुनबगी थरम अमा ओरे कुमई असिना नुंसी सानने हिंगमिनबा नुंगा याफबा लमदम अमा पुरक्पो ओरसनु हाइरे ऑल इंडिया तृणमूल मणिपुर प्रदेश अमसुंग यूनिवर्सल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सनामही स्टूडेंट एसोसिएशन कंगलेपानसु निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दिल्ली प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी निंगोम्बम राजू नसु निंगोल चाकोबगी याफा पाउजेल पिरकले कुमई असिना नुंगाई याफबा तंगदु लेताबा लमदम अमा पुरक्पो ओरसनु हाइरे सही खुदिंग निंगोल चाकोबगा मरी लेना पांगथोकपगुम फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन कुमसिगी ओनसु पैलेस कंपाउंड लेबा हप्ता कांगजेबुंगदा पांगथोकरे ngasi fishery fish fair cum fish crop competition haudopagi tharamda deputy chief minister Y Joy Kumar commissioner fishery Thaithulung Pamai director fishery David K Simre additional director fishery E Solosana Devina Tharmapu Singh Oike ngasi pangtholiba mela sida manipur gi singi district yauna tongan tongan ba mafamdagi lakpa farmers sing stall humfuda tongan tongan manga makhul sing putoktuna miyam da fanganki थरमगा मरी लेना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जॉय कुमार फोंदोखिबदा मणिपुर लेदिबा तोंगान तोंगान बा फुरुप के मियोय सिंग असि ngan hena pamna sana ba kanglup oibana aikhoina nga gi pothok hena puthokna ba miyeng sangba mathau tari
maru oina indigenous ki oiba nga makhal sing asi mamangai matamda yoklamba mawongda hena mahau leiba nga puthupa ngamnaba laingak asina Bharat Sarkar gi mari leinaba ministry singa taknaduna tongan scheme kaya lauthaduna ngami sina khudong saba piraba kanda Manipur da nga gi pothok marang kaina puthopa ngamgani haina phangdokhi government कोई वकल अदुबगी प्लान नहीं हाई बा वाटर बॉडी सेंग से पार्टिकुलर लंबे पार्ट कुंबा थाई ना ममांगे ना ओरंबा अदु विक्टिम इगो फ्रॉम सिंचे द कोई वाटर बॉडी सोइन क्रिएट तो विनी है ना लोग लोग क्रिएट से मसी लोग मतु ददी आई ना कमदा हाई बा फ्रॉम सिंग अदु सो मसागी ना थादो द कोदो ना तौगा ना उतुपगी प्रोडक्शन नि कनो सी सोइन ना खंगल कनी हाई ना आई बदुली थाजरो नहीं Fishery Director David K. Simlen na phangdok kibada handak Manipur da nongkan su kibana nga gi farm kaya ising na thumjin kibana nga gi pothok marang kaina puthok pa ngamlaroidra haina department na singnaba leramba adu ngasidagi hauliba mela asida tongan ba nga gi makhal kaya farmers na puthok pa ngamba si department asin nongai ba fawi lengak asina Manipur da nga gi pothok marang kaina puthok pa ngamnaba anoba scheme kaya gi DPR shema loire अथुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोनबा पाइखलगनि हाइखि सिसे करमाइ तौरगा अखोगी लमसिदा मपाना थादोक्सिगे हाबग स्कीम प्रोजेक्ट निपान खोइ पाखतन होजि चथर लेरि मसि स्कीम से इम्प्लीमेंट हेक लोइरब ताराता दे मद सोइदना अखोइ मणिपुर सिना मपानदा nga थादोकपा ngangani हाइसे ai अचेबा थाजब लै Diwali kumaida bambula ka hena thabana miyobagi punsida mangnaba machak ama ohele haina Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore ngasi Lamphel DC complex leba Pollution Control Board ki office ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre Manipur Pollution Control Board ki pauktak matung ina Imphal gi tongan ba mafam marida Diwali ki mamang amasung Diwali numita report lawkhibada sauna khenaba laiki Diwali numita lawba report ki matung ina MG Avenue da hana Diwali mamang da phangkiba makhol hobagi sang amadi nungsita mosil hanbagi sang yamna sauna khenaba phangki Diwali kumai da bambula thabagi sanabi ama lakpa asina masidagi tholakpa phataba sing amadi ahoba makholna cancer yauna laina kaya nahanbagi masak ama ohelakli matungda bambula thabi danaba appeal tawki athomatam da masigi care la hodra di measure la hodra ge di suksoi shodan hoji lena mathong khang da lena test of the phang da lena makhan kaya ma ai koina sor hon ma de yoksel aiba ko saba thak de yoksel aiba omla kai pollution thopis na maram oira kan da ai koi da hoji hoji thengna re maram masina koi praja singna maside aware oibi ba karigumba any khudong thiba any kari chingna bal era ge di ai koi da report pi birak pa koina lakjage test of jage aduga athomatam da koi karino packet pe have action taken se tomina si hadana ngarangi report sing matumina koina mayamda Manipur praja sing thamjabe Pau ki mifamadu saruk yakhiba environmental engineer KS Prem Kantana miyoiba amana sor honmada normal oina laigedaba value osi PM 10 fawgi manungda leirabadi miyoibada thoidona akaiba leite Diwali numita MG Avenue da monitor tawada phangkiba report ki matung ina makhol hobagi sang osi decibels marifugi mathekta phangki masina miyoibige nakong sokhanduna laina kaya nahanbigi masak ama oheli haiki Ningol sakobana lakpada ningol singda yapa pauzel piringai sarakta ngarang Diwali gi arang bamarakta singzamai singa matak namaira pamlekai da leiba puzzles koba restaurant amada nupa nupi sing mawo maril tadaba thawong satharami haiba maralda JCILPS ki student wingna Thengnarapodagi police amadi lamdam adongi miyam da pau pidaba matungda mafam aduda leiramba miyo sing police ta fan khre hari Thalo thopam degi phangba pau gi matung ina hairiba restaurant aduda isai gi tharam amasu pangthokki hairi mafam aduda sangba nupa nupi khudimak lupa sahum gi mak amamam makutanna mi hairi isai numai gi tharam aduda saruk yaruba miyo sing adu pakhang lesabi khak natana mayum palaba nupa nupi sing amadi imung manungge miyo kayasu saruk yakhi hairi isai numai gi tharam aduda nupa nupi khaladi ka henba mawungda Maning makha tamna jagoi saminaduna yengbada nungaitaba thawong kaya sathaki hairi nupi sing adugi marakta angam athogi nupi su yawi hairi mafam aduda sana yunerambagi khudam sangdam kaya phangki hairi thaudok adugi matangda JCILPS ki student wingi convener
Manjit Sarang Timna Pongdoropada, Makoina restaurant Atuda Sangluba Matamda, Amamba Mafamda, Nupano Pikara, Natai Sadaba Mong the Ledamba Fauba, Tengnaki Hari, Sakulapagi Mangal Ningtina Pangdriba Lamda Masida, Sakulpagi, Mong Mato Sataramba Asi, Live Activity. Puzzles restaurant Asi Matam Supagi Oina, Tingzele Haina, Manjit Sarang Timna Pongdoraki. I see not culture, we custom the Chana Mongdaitare, Diwali Kumegi Mingdaitare, Hindu Drama, but Diwali Kumei singing the Kuna Sigayam, Chana, Maring Maranga, Monga, Fun Piki Amaka, Huron, Hazana Gina, Seta the Mongaitare, I think Kunagi not Chanavi culture, Junatava, the Yang with them and White of Monga, John Material Land system soon wing Timokana Hana, Mitara Mongam, Tinzel Organ, you want them the hangers at that. Do the Mok Free, like I give my Mapa Vising Manipur Police Department, West Timonga, Kuna Sumner Kanda, Hariba, American Standard, see Puzzle, see Mam Lunana, Makatana, Masi, John Material Land system, making see Tinjare. See, we nice to know among the Maring Maranga, Mapangi, we westernizing gave a do but culture of the Torkan, the Saga Hot identity must come the Mom Katanga, we Sunny Unison, and a moment among the Joy say Torkanda, we Nerembosium, Labotium, and a stand wing making look. Mafamadu the Gay Nupana people and Yankai Karahena, Police na Pukatki Hari, Housing Paugi Maratana, attend break Ama. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯁꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ Jolib syrup amasung Jolib capsule book changin sinabiyo. Pengba ngaton, Pangbiragani, Ningo Chakobugi Mangu in Namapumari Faraba, Pengba, Amadi Ngaton, Ningo Chakobugi Damak discount supizeri, Ngaton Keji Mangale with the Keji, I'm a free, Pengba Keji Tarale with the Keji, I'm a free the pizeri. Akak November Tamni, Nasimak Lingshin Birokton order to be ho, Pangpam, S. Tomba and Sons Pengba Farm, Hyang Tang Bazaar. Tamuchogyo under the Karigun Kray. And now the singing type. Sarami Manis the Kajilan and living in this Hobudina. Monington Chakism. I me are going to budget. I me are going to budget. No to Tanga. Break it tungda Makataba Pau Pizari. Kunailon film production gi Ahum Suba Kodol Oina Putokadoriba, Aruba Isel film gi Isai Aningarang Classic Grande da release to Cray. Tauramaduda IPR Minister T.S. Biswazit, Film Forum Manipur gi Chairman S. Mangolzau, Parliamentary Secretary Soibam Subhas Chandra, Dr. S. Ranjan, Kongkham Robindro, Haikam Dingo, Thoksom Saitabrata Amadi, Nahakpam Indrajit Nasingwa Miyo Singh Sarup Yaki. Tauramaduda Minister T.S. Biswazina, Manipur gi film gi matang da wafum kaya fongdoki. Manipur democracy have to one to say, Prajada, Mahum Hava Artase, Amatikana visit from the Singapour Praja, who get like it about the Prajana, politicians in say, Tunga to Nataba, Adu Koidaba, Aduga, Ahuramba, the Masin Chiba, when the Lord says, Sisupata Malay, Masipos. Tecnopol District Usina Pausing Mangalakpagi Matangda Lomi Singi Oiba Awareness Program Ama Ngasi Agriculture Department ki Training Hall Pangthokre. District Agriculture Officer Sandel Amadi Central Integrated Pest Management Center Imphal na Puna Sinduna Pangthokhiba Thoram Aduda Agriculture Director P.S. Rajendra Sandel gi District Agriculture Officer Y. Shyam o Tarun Kumar Amadi Tecnopol District ki Lomi Kyana Sarup Yaki. Laumi Singda Usi Ngakto Naba Hidak Department ki Maikaidigi Yentoki, Laumi Singna Hidak Sinaba Matamda, Akang Ai Singatana Biu Haina, Director P.S. Rajendrona Fongdoki. I'm tired of TV da or some radio da, say my farms in Jina, my Kushida, see the Laurga, see Hidaki Payadu, expert
leitana expert natana expert hai betu ngam nam niko adu natana heng any hidak tu sin narakan madugi consequence madu sin naro kan madugi effect si phatra ba natang mang negative side la agadi madugi daita si kana na responsibility kana lo doi noise basi kitang khala ning bai Mukta Cell Health Group na amanba fina saba doormat puthokre Kwanta ahalupta pangthokhiba thoramaduda Mukta Cell Health Group ki President W Premabati amadi Imphal College ki Assistant Professor RK Mukta susaruk yakhi Central Agricultural University na anoba technology sing sizinaduna puthokpa anoba makhal gi pengbanga ningol sakobaga mari lenana miyamda phanganba hokre Hiramasiga Madi Renana Ngasi, Deputy Director of Research CAU Imphal, Dr. T.S. Robindro Napongdorapada, Manipuda Ngagi, Potoki Award Pasingasi, Karada Orabasu Menkatpa Ngamnaba, CAU Gi, Makada, Lamfeda Leba Central Farm the Hokiba Mas Tadigi, Pengba Amadingatun Singh, Anova Technology Sin Naduna, Yoktuna Miyam the Fanganaba Tarangosi, Local Kibane. Handaki oina Manipur Sarkar na hapta Kangjibungda Pangtopa Feast Meladasu Central Pharmacy-na Pengba Amadi Ngaton KG Lising Amoram Putoktuna Miyamda Fanghali Hairi. I see Siga Omlok Suvani, Mamanga, Tamani, Pamsi the Pangre, Nasi Kiji, Songa, the Guinnessing Pokisan, Queen Putuno Pandam, Mamang the Sui, Kiji, Songa Kisan, the I am Kanoda, publishing the Yama Pangre, when I marketers with me will later. Smart Security Service Terra Kathil na Sinduna, Mathau the Polling Sangba Security Personnel Singda, Award Tibiki Thoram among us, Smart Security Service Ki Office the Pangtokre, Thoram Maduda, Film Forum Manipur Ki Chairman S. Mangozau, Smart Service Security Ki President L. Syamo, Yauna Maru Ebamiye Kiana Saruk Yaki, Security Service Ki Secretary L. Pratap Singna, Thabak Fangdana Ladibana House Singbo, Masaga Sanaba Yanaga Thabak Piba Haibasi, Smart Security Service Ki, Marueba Pandamni Haiki. Security habits training the Pragati Minas upon Aduna, who's on the Matata, Commander training period, missing in a palm with the game. I will walk on the way as of Hatasa. BJP Thawal District ki Sahi ki Oiba Executive Committee ki Mifam Thawal Kaithel Manak Taliba Laitan Them Mandap the Pangchokre Lising Nitraga Mapanda Pangchokaduriba Parliament Election Mikhal ki Matangda Party na Logudaba Thaudang Singh Khana Naina Kre Tharam Maduda BJP State Uniki Thau Puba Pubi Kayana Saruk Yaki BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration A. Saraj Kumarna Prime Minister Narendra Modi na miyam gi damak paikhaliba thabak Tharam Singh amadi scheme kaya asi mai pakhanaba thabak khudimak puksel singh na tawba tangai fadi haiki Nambol Municipal Council ge Ward Development Committee na Sinduna ngase Nambol Saban Laikai Community Hall da ahal urbamiye kungani thoida pension ge senfam yanthokre Thoramadu Nambol Municipal Council ge Executive Officer M Nandu yauna Ward Member amadi Committee ge miwe kana saruk yakhi nauna pension fanglaba ahal kayana nungaiba phungdokhi Ward Development Committee ge President Chandrakantana pension phangba yaraba ahal singisu athuba matamda Mari Lainaba Singa Tanaraga, Pension Gi, Kudong Saba Fangalagani Haiki. Indigenous Minority Socio-Cultural Organization Manipur Sinduna Ahumlak Suba Singtam Ningol Sako Bagi Tharam Lubasigi Office the Pangthokre Tharamaduda Lubasigi President Momsor Kam Boypui Isam Gihanagi President N Rajendro Reverend Rakhon Susaruk Yaki Luki President Mongsor Kamna Ningol Sako Ba Asida Mama Mapa Mabung Mapa Singna
खुदोल तमनरिबा असिदा हिदानबा अमा लाक्रिबा असि सेमदोकपा मथौ ताई मसिना लाइरबसिंगदा अचौबा साइथेंग ओय हाइखि इसम की हानि के प्रेसिडेंट एन राजेंद्रना ऑर्गेनाइजेशन असिना लौरिबा थौदांग असि टुंगी नहारोल सिंगना नुसिनबगी लिपुल अमा सेना पुनबा ngamlagani masina singtam gi marakte hiana nungsinaba puralagani haiki Obviously, aku jadi sudah pamba uiba. Because cawang itu ngan, mama uai tar kesu. Kami yang pulih bese. Madam tu kita kita mamuna tu siang mana mungkin wakil tu masih late hai betul. AISF Manipur State Council की State Secretary के एस रामेश्वर बो मरम साधना पुलिस ना फाजिल लुबबो महिला लुब असिना यानिंग दबा फोंदुरकले ngase ru mahal tengta lub asigi office ta pangtho kiba paugi mifam amada Vice President Laurembam Bebekana mahila lub amagi State Secretary maram sadana fazil lubasi laibak thibani asiguma thaudo matungda amukana thoga ningje haiki Contract Rameశ్వర్ సింగావు Imphal West Commando na maram sadana kari maram am tahiram dana फाजलुब थौंग यानिंगदे लोना हाइरिबा असिगुम थौदों असि मतुंगदा अमु हना थोन बिगनु हाइना एसे मणिपुर काउंसिल की माइकैदगी हाइजरी हिस्ट्री सोसाइटी कक्सिंग न पुथोपा कक्सिंग की वारी मिंगथोनबा लारिक की वॉल्यूम अमा ngasi लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की होल्डर सोसाइटी असigi प्रेसिडेंट एल बीरेंद्र कुमार न फोंक्रे थरम अदुदा मणिपुर हिस्टोरिकल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट एन जॉय कुमार हाना प्रिंसिपल ओरम नावरेम गंधार जेडीओ ओरम जी निमाई सरुक याखी Hausi lengak pairiba BJP na lusingba government asi sanuroi singi ikhan khandaba mali haina wangkem kendra ki MLA ke Mega Sandran Amaral sikre wafam asi September ki tang 13 tigi October ki tang 3 fawba Russia gi Kazan da pangthokiba taraga mari suba World Wushu Championship ta bronze medal lawrakiba amadi Shillong da thasi ki tang tara dagi tara manga fawba pangthokiba kunmanga suba Senior National Wushu Championship ta gold medal lawrakiba Yaripok top sing thadagi kaisam Aruna Pamabu taram opagi tharamda mahana phongdokibani airport ta taram okkiba dida sanaroi adugi imung manung amadi Yaripok ke miyama saruk yakhi MLA ke Mega Sandran makhatana kaisam Aruna Pama hariba nupi masa asi national amadi international ge thakta gold medal kungi mathakta lawkhrabi sanaroi ni Mahapu ngasi phaba Manipur government na masaga sanaba thabak amata pibidaba asi laibak thibani Mamang government na lebak kedama mingchat purakhiba sanaroi sing masaga sanaba thabak pikhi Aruna Pamana thabak pibinaba sarkar asida haijakhrabasu ngasi phaba tabidri masi sanaroi singmo thausadabagi khudam ni haiki tadaba mamang da sigumba world championship phangakbasing da government na mamangi government na loin fikre but hauik lei ba government sina di masigi masagi encourage tawba yaba sports ki flyers inda degi world championship phangakba kholpasi government na initiative ma ira ulok to tawi Olympic के क्वालिफाई ओरबी कैसम अरुणा पमाना महाखंडक ईरान का सेमीफाइनल दा थेंगनबदा माइथी हौखिबने ईरान के ओनदी सिना के कोचना सही सुपा तंबीबदगी मखोय का थेंगनबदा अवाबो ओइखि इंडिया की ओनसु चाइना नत्रगा मपान लम की कोच थमदना ताकपी तंबीरबदी इंटरनेशनल के थाकता मिंगचल पुरप ngamba सानुरoi kaya थोरकनी हाइखि योना उसुयोना दे चाइनीज ना वर्ल्ड की फाइटिंग टॉप ने दुना Chinese coaching je India la kawraga thamni taraga di amukena koi world championship ta amukena goal with machine halakne हंदक की पंचायत मिखल थांग केंद्र की मनुंग लेबा ग्राम पंचायत मरी के माई पालबा प्रधान अमदी वार्ड मेंबर सिंह तराम ओपगी थरम अमा केंद्र असगी MLA तोंब्रम रोबिंद्रो की कैरियन फाबिदा लेबा मयुमदा पांगथोखरे थरम के सरुक अमा ओइना प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा थांग केंद्र की लाइरबगी पनखै मखादा लेबा इमुंग हुंफुगा मापंदा लेमना ग्यासु यंथोखी MLA टी रोबिंद्रोना पंचायत मिखल माई पालबा सिंहना आइगी मीगी थीदना पुनः सबमिनदुना साखोटपा केंद्र अमा ओननबा होनमिनसी हाइखि चिनाखोन चिनबाखोन पुन्ना अमतोन कुसमना निजेन मानना प्रजाया पाम थपतमनसी निंगोल साकोबना लाकपदा इपाक मणिपुरना लमदम असigi इमा इबेल इसी इसल पुनमक्ता याफा पाउजल पिरक्ले निमित असिना लाकपदा लमदम असigi मसिन मपा अनि की अचेतवा मरी अदु हेना सेसिनदुना नुंसिनबा ओरसनो हरि अमरमदा हौखिबा अक्टोबर अनि दगी हौरगा हयेंग निंगोल साकोबा फावबा तंगाई फदना सानबा खोनबा लाइटिन अमदी क्लब मैरा पाइबसिंगी फन खोंगटपगा मरी लेनना कोमथोखिबा हौसी थासिगे तांग कुंगनी थोइदगी हौरगा पांगथोकपा याररोय
था असिगे तांग तराग हुमदोइदा तेरा लोग्राम लेरकी मेला पांगथोकफमदा बॉम पोखाइबदगी असोक अपन नंखिब अदु लुप असिन नुंगाइतबा फोंदोकली हौजिक अमुक हन्ना अतेन ब्रेक अमा Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. She come up. Kanang nupazipo. But kasagatan na nang kayo na. Ngayon na layradi. Ay tunay si Roydro. Namti ay. Sali sa parang kalachok. Songsin dahang mo ba? Napamamasak to layri. Namti ay. Paano di ba? Ningon mo ati. Nangamoy ka tama. Lakle yaurakle ngasisu ningsinghali nahungnana lamdam sigi ningoloi bisingna khawrang na ngai jarakpa hiangai gi tha hiangai gi nini panba ningol chakauba mabung mapa oiba singa mache machal oiba singa igi iri thiriba chakau thani hiangai nungsi liklam kahanda mapam lamdam panglibi lamdam sigi ningol sing mathelu koi semduna ngamjaba khudol tamjanabagi damak ngairiba lamdam sige pibaseng ani gi loinaidra nushimari ningsing lasi humna maki mafamda inglising ani tara taret ki ningol sakhaubana lakpada ISTV gi maikai dagi yaifa pauzel bizari iraipak iramdam manipur ingtakpa lamdam ama ohelasi happy ningol chakauba happy ningol chakauba Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussions, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 8131025634. अमुका नमयाम पुनमक्ता मखाताबा पाउ पिजरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट लिसिंग अनि नेपाल मपुंग फाना सना हलबदी गवर्नमेंट असिगी सिंग द सलु हाइबा मिशन असि माइ पाकनी हाइना एडीसी सदर हिल्स की एग्जीक्यूटिव मेंबर लुनथंग हाउकिबना फोंदोखरे ngasi gamno saparmanada leba mahaki yumda pangthopa paugi mifam amada anoba government ke lusingba chief minister na sing the salu tribal lusingba singi numit amasung miyam gi numit hogdokhiba si singi miyam nungai Bafawi Masina Singi District Singda Sakotpa Amasung Ahoma Purakani Adobo District Council Agli Singini Nipana Pung Fana Sana Handuna Singi District Singi Grassroots Thakta Hena Sakot Nabagi Tangai Fadabadi Lay Eg Asigi Matung Ina Tongan Ba Department Kunga Taruki Power District Council Da Sinakre Adobo Mapung Fana Ngasi Fawa Singi District Singda Sanadri Anova BJP government asina sing the salu haiba mission asi thamu segna pangthok labadi ek asigi matung ina department kunga taruki power sinabiu haiki amaramda ningol sakobana lakpada manipur gi nupi obi sing the ADC sade hills nasu yaipa pausel pirakle ekoi district council taruk sida 26 department development of power PBC full implement to bomatam da Honorable Chief Minister na go to the hill hai basi amna wahe se marit tumgini hai basi ngasi ina hajaning bani tha asigi manga da Bisnupur District Hospital da like na bangamdana laikhidrabi Premila misigi matang da same kiba JS sindana Tawul Bazar da miyam gi oba mifam ama pangthokre tha asigi kungani thoi fawbugi manungda misi asigi asumba langla langthin puthopa ngamdrabadi mathangi namit October 19 dagi Bisnupur District ta total shutdown tawba haina warep lawkre JS ki convener TS Birena JS na government ka famina duna thamki wafam ngasi faba thabak oina pangthokpa laitri yana khiba wafam sing thabak oina October 19 fawbugi manungda onthorok trabadi district asigi manungda leiba government ki office sing thingba yauna total shutdown gi khongjang asi sangsinaba firep asi lobuni haiki tang kulungani apa punjung kaya horgani district the level primary health center puno maksiju loin about sadam
Master Athletic Association of Manipur Sindra Social Service Scheme ama ngasi athletes sing asigi practice toriba mafamgi akoibada pangthokre ngasigi thoram aduda master athlete kayana saruk yakhibaga loina usara kayamarum su thaki ngasigi thoram aduda mafam asibu luna na thamnabu khonabada mayam punna mateng paminasi haina master athletes singna phongdorakhi. All Manipur Hills and Plain Contractor Association, All Tribal Contractor Association Manipur amasung All Manipur PWD Contractor Association ahumgi apun mamifam amang ngasi Manipur Press Club ta pangthok tuna contractors singa thengnari ba khudong sadaba singi matang da khanakre mifam aduna sing amasung tamda leidiba Contractor Association sing punna sakot thorangi thabak tominana ba Managing Committee of the All Manipur Contractor Association kauba apun ba body ama siamduna miyoi tarahumduna saba committee ama khankre hauzik makhata nga sigi sanabagi paulo bisi ngasigi sanabagi pauda October tang kungamanga degi kungamapan faba Maharashtra da yangkai matusuba Senior National Kho-Kho Championship ta saruk yarba Manipur Amateur Kho-Kho Association gi nupa amasung nupi gi team ngasi Imphal thadokrai Imphal da December tang amadegi ahum faba Imphal pangthokadoriba mapan suba East Zone Softball Championship ki damak Manipur team semnaba nupa amasung nupi gi trial cum selection game amatha sigitang kungamanga da Kumal Lampak Sports Complex ta pangtholagani hari trial selection asigi damak kunthani thoi suba Senior State Softball Championship lising ni taraga tarita saruk yakiba sanuroi singna trial selection asida saruk yanaba Manipur Softball Association gi cherol amana khangalakli yaithok lakwa kuntham de suba N Hazari amasung Dr. N Tombi State Level Polo Tournament singin taraga taret lakribo October tang kungamanga digi hauragani haina Manipur Horse Riding and Polo Association gi cherol amana hairi All India Football Federation na All Manipur Football Association da yumbu oinanaba ayaba pirakhiba Sub Junior Girls National Football Championship October kunga taruk tigi November taruk faba Artificial Turf Ground Kumal Lampak amasung District Sports Complex Kodompok Pita pangtholagani Championship asida Manipur yang team kungamathana saruk yagani Championship asima phung fana pangthonaba mari leinaba khudimakna General Strike Covidanaba appeal tawri makhatana sanabagi pau boyaning thozam digi phangbigani Manipur ki tongan ba cricket club samadi individual ki mioi kunma panna sarugi aduna numit mari ni sathakadaba Manipur Cricket Association gi cricket courses sing oiba workshop ama National Cricket Association gi miyeng makhada Manipur Cricket Association na sinduna luang sangbam gi luang pokpa cricket stadium da pangthokre tha sigi tang kulhumdoi phawba pangthokadoriba workshop asida United Kingdom amadi BCCI gi first class umpire Board of Control for Cricket in India gi grade 3 course amadi C level Satrajit Lahirina conduct tawgani. Yeah. The ball. Release the ball. Yeah. Good. Now, second point. What is the point I will teach him? His bat is not coming forward close to the bat. His bat is here only. Okay. Nambol Kendra Kankut Amadi, Singjamai Kendra Kankut Team A, Taruk Suba, Mangsatabam Iboyai Mamadi Puinabati Memorial, Likam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Ki Final da Tengnaragani. Hari Krishna Madi Imung Manung sponsor Toraga, Singjamai Kangsangda, Singjamai Kankut Nasinduna, Mamang Tagi Tang Kunmangatagi, Kankut Taramatoina Group Mari Tona Kaidutuna Satariba, Taruk Suba, Mangsatabam Iboyai Mamadi Puinabati Memorial, Likam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Ki, Ngasi Sanakiba Ani Super Semi-Final Match da, Nambol Kendra Kankutna, Kundrapom Kendra Kankutpu, Panjal Tarhumdoi Mapal na Mighty Bipiduna, Final Sankibani. Sathariba tournament asigi aroiba match tha asigi tang kunithoida Nambol Kendra Kankut amadi Singjamai Kendra Kankut Team A ga sanaragani. MCK Kabo Waxing Amadi AYC Tingkai Kuno Taraniti Shuba El Balananda Memorial Second Division Football League Final da Sanaragani
District Sports Association Bisnupur na sinduna Mini Stadium Bisnupur da mamang thagi tang kunipal dagi team taramangana group ani thongna khaidukuna chathariba tarani tuisuba and Balananda Memorial Second Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da MCK Kabo Wakching na Lasal Lema Popambu goal ahum amada maiti bipiduna final sankhibani match asida mai pakiba MCK Kabo Wakching ki goal singadu E Ramzane na match ki kunitai suba mari yakhai mari suba minita goal ani sankhi atopa goal aduna NG Amarjit na match ki yakhai mapal suba minita sankhibani match asida mai thikiba Lasal Lema Popongi amatangarba goal aduna P Angona match ki kontra tare suba minita sankibani League asigi ani suba semi final match ki sanakibada AYC tingkai khunongna NGKSA ngai khung khulenbu penalty da mai thibi biduna final sankre team animangna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi kicks from penalty markna decide tobuda AYC tingkai khunongna NGKSA ngai khung khulenbu goal ahum amada mai thiba pikhibani AYC tingkai khunogi kicks from penalty markta sankhiba goal singadu L Baipu thangboy amadi Milen na sankhibani NGKSA ngai khung khulengi amata ngarba goal aduna TKK nawbona sankhi match asida AYC tingkai khunogi thangboy J Hawkip L Hawkip amadi NGKSA ngai khung khulengi isolation amadi T Thoida match conduct tokiba referee na yellow card udki Sathariba League asigi aroiba match tha asigi tang kuni thoida MCK Kabo Wakching amadi AYC tingkai khunoga sanaragani Thagasari Makatana Ainga Sagi Pau Lobisi Ngasigi oikiba ainga sagi pauda ICAR nampel patigi pirapaugi matungina ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree kontare dasmik ani khwaidigi ingba Celsius degree kunmathoi dasmik mari nuksita yawi sing manadgi sang ayukra sada matputara nuktilinda sada humputara ni thoi oiki ngasigi no suki pagisang ahum dasmik ama millimeter ni Loisilakpada maru oiba pau amukana Ningol sakobana lakpada Manipur ke Governor, Chief Minister, Hanigi Chief Minister, Speaker amadi Minister Singna miyamda yaifa pau jil pirakli Ningol sakobugi khudol oina Chief Minister Nongthombam Birena kunai asigi sothana leiriba Lokrabi Singi Anova Scheme CM gi lying cell lauthokre Fishery Department of Fish Fair cum Fish Crop Competition Palace Compound Labor Hafta Kangjibungda pangthokre Amasung Diwali kumaida bambula ka hena thabana miyabige punsida mangnaba masak ama ohelle haina Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore na haikre Ngasigidi ISTB na pijaba pau matang asida loijare miyang tabiriba mayam puna magbu amuka hanap kurumjari